Yes, reka nanone kuri inshuro nongere mfata akakanya tsuhuze mikaze mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV ni muri aya makuru agezweho cyane ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo mu Karere muri Afurika ndetse no hakurya inyanja ngari. Turi kuwa mbere tariki 7 Mata 2026 no munsi wo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Mungire buri wese nkurikiye nti twibuke twiyubaka nifurize kandi gukomera abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ndetse nsabira n'abazize jenoside yakorewe abatutsi ngo Imana mu by'ukuri ibahe iruhuko ridashira. Reka rero turebere hamwe akakanya byinshi mukwiye ko mwamenya turibanda cyane mu by'ukuri kuri iki gikorwa cyo kwibuka, igikorwa cy'ingenzi giha agaciro mu by'ukuri abazize jenoside ariko kandi n'abayirokotse muri rusange. Hanyuma nze gutangira mbabwira impamvu Perezida Kagame na FPR Inkotanyi batashakaga kwica Juvenal Habyarimana wari perezida w'igihugu cy'u Rwanda icyo gihe. Iyo mpamvu muraje muyimenya hangaha nimujye kure. Hanyuma mu Burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turerebera hamwe ibitangajwe ku mutekano. Aka kanya hasohotse ibindi bimenyetso simusiga bigaragaza support igihugu cya Uganda cyahaye umutwe wa M23 ubwo wubaraga imirwano. Reka nsimbabwire ibyari byo. Hasohotse amakuru akomeye cyane ndetse aremereye kuri iyi ngingo. Turanyarukira muri Kivu y'Amajyepfo. Biravugwa ko cyangwa se birashimangirwa ko FARDC yamaze guhanura kajugujugu y'ingabo z'u Rwanda ahayitwa ngo ni Muramvya, ni hafi y'umudugudu wa Muramvya muri mu gace ka Bijombo ni muri Kivu y'Amajyepfo nkuko byatangajwe n'ubuyobozi bwa FARDC hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo kandi byibuze abacukuzi b'amabuye y'agaciro barenga 40 ngo bishwe mu bwishanyi bwitiriwe M23. Ndaje mabwire aho byabereye. Indi nkuru tuza kwibandaho muri aya amakuru 5 Perezida Tshisekedi ngarisubiza Uvira, Bukavu ndetse na Goma. Ibi ngibi yabitangaje ndetse abivuga ashize amanga ahagaze ku maguru abiri. Ati mfite buri kimwe cyose gikenewe kugira ngo Uburasirazuba bw'igihugu nyoboye bwongere ubusubirane cyangwa se busubirwemo n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC n'abambari bacyo. Kwirukana M23 Tshisekedi ngazakoresha turufikomeye cyane ndaje nyababwire. Ibyo rero yabitangaje ubwo yashibiraga abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Repubulika Demokarasi ya Kongo erutse kubona itike gikombe cy'isi kizabera mu by'ukuri muri kizaba muri uyu mwaka. Ariko kandi si ukubashimira gusa mu magambo, yanabahaye imodoka z'akataraboneka, inzu z'imitamenwa. Ubu rero akakanya ngicyagezeho cyangwa se impamvu nyamukuru yuko ngo agomba kwisubiza ibyo bice ngarakomoza mu by'ukuri ku butwari n'umurwanashyaka bw'abanyekongo. Turaje tubikomoza turebera hamwe uburyo itike y'igikombe cy'isi yahaye Tshisekedi cyizere cyo gutsinda M23. Mu gihe kandi hari n'amakuru yatangiye kuvugwa ko mu by'ukuri kuba ikipe y'igihugu ya Repubulika Demokarasi ya Kongo itari iherutse mu gikombe cy'isi mu by'ukuri ngo bishobora kuza guheza amahirwe Tshisekedi yo kongera manda. Ubwo rero abanyekongo akakanya ntibemeranya kugusabira Tshisekedi indi manda kubera itike y'igikombe cy'isi. Turaje tubikomozeho. Hanyuma turarebera hamwe amakuru akomeye cyane ukuntu ifatwa rya Uvira ryari ryavanye Burundi mu ntambara yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ndaje mbabwiraho gatanu ku kandi. Hanyuma ndabwira umunsi wamenyekanye cyangwa se wamaze kuba utangazwa, umunsi AFC M23 ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo bazahurira mu biganiro i Geneve mu Busuwisi. Ngira ngo murabizi ko ibya Doha byavunjwemo Geneve. Turaje turebera hamwe intego nyamukuru y'ibiganiro. Ese Doha byazambye i Geneve hari icyizere? Turaje tubirebere hamwe. Repubulika Demokarasi ya Kongo yemeye kwakira bimukira birukanwe muri Amerika. Turabikomozaho babwire ko kandi Amerika yamaze gushimangira ko izafasha Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira igisirikare cy'intarumikwa. Turebera hamwe ubufasha igisirikare cya Kongo kizahabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kinshasa na Brazzaville ntibiyemeje cyangwa se byiyemeje gukomeza ubufatanye mu bya gisirikare. Iyi nayo ni inkuru ikomeye cyane tuza kuba adukomozaho. Inkuru nziza ku Banyarwanda mu gihe ibiciro
rya gaze n'ibikomoka kuri peteroli bikomeje gutumbagira ngo abanyarwanda bazatangira gutekesha gaze yo mu Kivu mu ntangiriro za 2028. Ndaje mbabwireho hafi y'ibiro bya Perezida Donald Trump humvikanye amasasu, ndababwira iby'aya masasu. Hanyuma ariko tugarutse ku makuru avugwa mu burasirazuba bwa Congo, yitwa Sindimwo uyu wabaye Vice Perezida w'u Burundi ahamya ko RDF tari muri Republika Demokarasi ya Congo. Ndaje mbabwireho turambuka hakurya y'inyanja ngari, Amerika yishe generali cyangwa se ufite ipeti rya General Major yitwa ngo ni Kademi wari ushinzwe ubutasi mu gisirikare cya Iran. Ndababwira ko aka kanya Trump byakekwaga ko arembye, yagaragaye ari muri ari kwerekeza muri White House ari mutaraga. Ndabibabwiraho Trump kandi akomeje kugaragaza inyota y'uko ngo anyotewe petroli ya Iran. Ibi byose ndabibabwiraho. Hanyuma nsoreze kuri operation karahutaka y'abakomando ba Amerika, uburyo bashoboye gucyura umusirikare wari warazimiriye muri Iran mu buryo budasanzwe. Reka rero tubane kuva ku munota wa mbere kugera ku wanyuma, twizihirwe cyangwa se turyoherwa n'aya makuru. Ubwo ariko kandi mbabwire nyaboneka gukanda subscribe cyangwa sabone no gukanda like, tukabona ko mubikunda, mutange igitekerezo ari nako musangiza abandi aya makuru. Ibi byose ariko mubikore mu gihe namwe ubwanyu mwumva mwanogewe. Ku itariki turi ku munsi wo ku wa mbere, tariki 7 Mata 2026, turibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Hanyuma kuri tariki rero mu by'ukuri reka turebera hamwe ibya tariki y'ejo mateka ya Jenoside. Tariki ku munsi w'ejo hashize tariki 6 Mata, iyi ni tariki yibutsa byinshi benshi. Ni nyuma y'imyaka 32 ishize rero Juvenal Habyarimana wari perezida w'u Rwanda yishwe ubwo indege ye yari imutwaye imuvanye Yarusha muri Tanzania yahanurirwaga mu kirere cya Kanombe ni mu mujyi wa Kigali. Perezida Kagame avuga ko we na FPR Inkotanyi yarayoboye batashakaga ko buriya ngo ntago bashakaga ko iriya ndege ya Habyarimana wari perezida w'u Rwanda iraswa, cyangwa se ntago byari ngombwa, cyangwa se ngo ntago intego yari ukwica Perezida Juvenal Habyarimana, kuko atari we wari ikibazo cyatumye bafata icyemezo cyo gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu. Muri Gashyantare 2022 urukiko rusesa imanza mu Bufaransa rwategetse ko dosiye y'iperereza ku iraswa ry'iyi ndege ifungwa nyuma y'imyaka irenga 20 y'iperereza. Mbere y'uko Ubufaransa butangiza iryo perereza mu mwaka w'1998, abantu bari hafi ya Perezida Paul Kagame bakunze gutungwa agatoki bashinjwa kuba ari bo baba bararashe iriya ndege yari inatwaye abarimo Ntaryamira Cyprien wari perezida w'u Burundi. Icyakora muri 2012 raporo y'impuguke z'Abafaransa yerekanye ko iyo ndege yaba yarahanuwe n'abahezanguni bo ku ruhande rwa Habyarimana, babonaga ko we ngo ashaka kumvikana na FPR mu masezerano ya Arusha yararimbanyije. Gira ngo murabyumva ko niyo ndege yari twaye Perezida Habyarimana na Perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira yari turutse Yarusha muri Tanzania. Perezida Kagame mu gitabo Conversation with the President of Rwanda, ubwo yabazwaga n'umunyamakuru François Sudani wa Jeune Afrique ku giti cye ibyo yemera byerekeye uwaba yarahanuye iriya ndege, nawe yashyize mu majwi abahezanguni babonaga ko Habyarimana ari kugurisha igihugu kuri FPR ndetse no ku Batutsi. Ati icyo cyemezo murambabarira, ati icyo nemera ku giti cyanjye gishingiye ku bikekwa ndetse ku iperereza ryakozwe n'umuryango w'abibumbye, nta na kimwe muri ibi cyabaye kubw'uruhurire cyangwa se ngo nta na kimwe cyabaye kubw'uruhurirane mpanuka iminsi myinshi cyangwa se ibyumweru mbere y'uko indege ya Habyarimana ihanurwa. Hari harabaye ibiganiro ku mugaragaro, ni ibiganiro byatangazwaga kuri radio n'ibinyamakuru bitandukanye by'intagondwa, byavugaga ko hari ikintu gikomeye kigiye kuba. Uko igihe cyegerezaga igihe nyacyo, ubwo birumvikana icyo kintu cyagombaga kubera
guheraho cyarushijeho gusobanuka neza. Yakomeje agira ati Habyarimana bakundaga kumwita kinani, bisobanuye udatsindwa, ni ikintu gikomeye cyane kandi gifite imbaraga zisumba ibindi byose. Ryatsinda ry'intagondwa rero niryo ryamushinjaga kugurisha igihugu kuri FPR no kubatutsi, kuko batekerezaga ko yemeraga byinshi cyane mu mishyikirano. Mu bitekerezo byabo rero kuba ngo yari yaremeye kuganira no kwemera ko FPR yinjira muri guverinoma byari ukwemera ibintu birenze urugero. Perezida Kagame yagaragaje ko abari basangiye ishyaka na Habyarimana bari bafite imyumvire y'intagondwa cyangwa se y'ubutagondwa burenze ubwe, nubwo ibyo bidasobanura ko nawe atari intagondwa. Yunzemo ati ashobora kuba yarageragezaga gukemura ibintu akoresheje ubwenge n'ubushishozi bwinshi, ariko yaragifite imyumvire y'ubutagondwa. Uburyo yakoragamo bwari butandukanye, ariko ingengabitekerezo yari imwe. Umukuru w'igihugu ubwo yibutswaga ko na FPR inkotanyi yari ifite impamvu yo kwica Habyarimana, yavuze ko ku ruhande rwabo byari bitandukanye. Ati ibyo ni ikibazo gitandukanye, ntabwo twari tugambiriye Habyarimana nk'umuntu ku giti cye. Icyo twashakaga cyari gukuraho ubutegetsi bwari burimo na Habyarimana, ariko ntitwigeze twemera ko gukuraho umuntu umwe ari byo byari gutuma iyo system yose ivaho. Ati nta na kimwe rero mu bikorwa byacu, mu mitekerereze yacu cyangwa se mu magambo twavuze kigaragaza ko Habyarimana ari we twari tugambiriye. Icyo twibandagaho cyane cyari uko iyo system yose ivaho uko yakabaye, nubwo byitwaga ko ari we wari system yari iriho. Hanyuma Perezida Kagame yashimangiye ko kuba Habyarimana yari kuvaho wenyine ntacyo byagombaga kumara. Ati ntabwo byari gutuma habaho iterambere iryo ari ryo ryose. Kubw'ibyo rero mu igenamigambi ndetse no mu gutegura ingamba ntitwagombaga kugambirira umuntu ku giti cye. Ibyo byari kuba ikosa ridafitiye inyungu na nke intego zacu ndetse n'ibyo twashakaga kugeraho. Intambara rero ntiyari igambiriye Habyarimana. Ati intambara yacu yari igambiriye system, ndetse iri ni itandukaniro rikomeye cyane. Ni Perezida Kagame asobanura mu by'ukuri cyangwa se avuga ko asobanura akomoza ku mpamvu we na FPR inkotanyi batari bagambiriye kwica Perezida Juvenal Habyarimana. Ni munyemerere rero twirekeze no mu yandi makuru ari kuvugwa, ubwo birumvikana twibanda cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari kuvugwa amakuru akomeye cyane, ngira ngo nawe ubwanyu murabizi ko igisirikare cya Kongo ntabwo gihwema gutangaza ibintu bikomeye cyane. Reka duhere ku byatangarijwe muri iriya muri Kivu y'Amajyepfo, mu bice bya Muramvya. Tugaruke no mu bindi bitandukanye biri gutangazwa muri iyi raporo karahutaka. Hanyuma bikavugwa ko tariki 5 ni kuwa kangahe? Ni ku cyumweru. Tariki 5 ni ku cyumweru. Ubwo ariko nanatangiye mbabwira ko ngo turi kuwa mbere tariki 7, turi kuwa kabiri tariki 7 nyaboneka. Tariki 5 Mata ni tariki yaranzwe n'ibyatangajwe na guverinoma ya Kinshasa n'igisirikare cya Kongo, ngo byabereye hariya hafi y'umudugudu wa Muramvya mu gace ka Bijombo muri Kivu y'Epfo. Umuvugizi w'ingabo za Kongo muri ako gace avuga ko ngo hahanuwe kajugujugu ngo y'ingabo z'u Rwanda RDF. Iyi ngo yari ije gutera inkunga inyeshyamba zari zagoswe hariya Iminembwe mu mirwano yabereye muri ako gace cyangwa se muri izo axe. Ibyatangajwe na Lieutenant Mbuyi Kalonji Regan avuga ko umudugudu wa Muramvya wongeye gufatwa nyuma y'iyo mirwano. Ku rundi ruhande umuvugizi w'ingabo mu majyepfo ya Kivu yatangaje ko rwose mu gitondo cyo ku cyumweru tariki 5 Mata inyeshyamba ngo 13 zo mutwe wa M23 ngo mu by'ukuri natwirwaneho ngo zishyikirije FARDC imikenke ndetse ni muri teritwari ya Fizi. Anasobanura ko abarwanyi ngo bishyikirije bashyize hasi intwaro ngo bazishyikiriza igisirikare cya Kongo, ndetse ngo bagejejwe kuri Colonel Mpanga Banzegili. Uyu rero bakavuga ko ngo uko kwishyikiriza ku rugamba kwa M23 ngo gukomeje ngo bishobora gutuma n'abandi barwanyi bakiri mu mitwe yitwaje intwaro bashyira intwaro hasi, hanyuma bakajoininga FARDC. Ni biri gutangazwa nabo ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bagashimangira ko rwose muri ibi bice kuva muri Gashyantare ahanga muri izi axe za Fizi ngo M23 iri kurworwa cyane n'urugamba, ngo bikarangira abahungu bayo bahisemo kujoininga
bahisemo kujoininga iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kajugujugu ya RDF muri Fizi yaba yavuye he, yaturutse he? Ibimenyetso simusiga byuko yarashwe biri he ko bitagaragazwa muri iyi nkuru? Amafoto bazarendo na FARDC ntabwo babura kubigaragaza, ariko aka kanya ntabwo biri kugaragara. Iyi rero ni inkuru yasaga mu by'ukuri nishimangira ko u Rwanda rutanga byose ku mutwe wa M23 ngo ubashe guhangana n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ariko nanone birumvikana ko tutanabitindaho. Hanyuma muri Kivu y'Amajyepfo ubwo twabwiye ko hari amakuru hari gushinja M23 ngo kwica abaturage bagera kuri 40 ngo biciwe n'abacukuzi b'amabuye y'agaciro bahariya mu gace kangwa ni Karembo muri Kivu y'Epfo, nabyo byitiriwe M23. Iyi nabwo ntabwo ari inkuru twatindaho cyane. Hanyuma ikindi cyavuzwe, abakorana rwa guverinoma Kinshasa basohoye raporo karahutaka nyuma yuko ejo ndi mwari bibonye ko M23 yagize icya irekura uduce tw'ingenzi muri Rubero nka Kipese n'utundi, hanyuma birangira n'ingabo za Uganda zisubiye inyuma ziva muri ibyo bice byo muri teritwari ya Rubero zari zifite ndetse na Irumu. Hanyuma abenshi bati ni kigaragaza ko Uganda nyine ifatanya n'igisirikare cya M23. Bivuze iki se kuba bose basubirira rimwe inyuma bavuye muri teritwari imwe? Ubwo rero Uganda ngo yafashije mu ibanga ngo kugaruka kwa M23 ngo kandi iha abantu bayo ubufasha bugiye butandukanye, bafasha rwose ngo gushaka abarwanye. Uganda ngo yagize uruhare rutavuzwe cyane ariko rufite ibimenyetso ngo mukongera kubaho kwa M23. Nubwo ngo izi mbaraga M23 ifite, uyu murava M23 ifite, iyaba Uganda itari inyuma M23 nta kiba kimaze kugerwaho. Reka turebera hamwe ibyo batangaza. Ngo yafashije n'umuyobozi wayo wa gisirikare gusubira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo muri 2017 ndetse akaba ngo n'ahantu ho gushakira abarwanyi bashya nkuko bigaragara muri raporo yasohotse ejo bundi rwose yakozwe n'itsinda ngo ni Congo Research Group cyangwa se CRG hamwe na Center on International Cooperation CIC yo muri kaminuza ya New York nyuma yo gutsindwa kwa M23 muri 2013. Benshi mu barwanyi bayo bari baracumbikiye mu kigo cy'ingabo za Uganda mu majyepfo y'uburengerazuba bw'icyo gihugu mu mwaka wa 2017. General Sultan Makenga yavuye muri icyo kigo ajya mu misozi ya Sabyinyo, Sabyinyo iri ku mupaka uhuza Kongo n'u Rwanda ndetse na Uganda. Hanyuma umwe mu bari hafi ya Makenga akavuga ko muri cyangwa se hari umwe mu bari hafi ya General Sultan Makenga akavuga ko mu by'ukuri muri iyo raporo urugendo rwo rwafashijwe mu ibanga n'abasirikare bakuru ba Uganda ngo bamuhaye ubufasha buke. Noneho ngo iyi raporo igaragaza ko ngo icyo kugarura cyangwa se kugaruka muri Kongo kwa M23 kitari gahunda igamije kongera intambara, ngo ubwo cyari igikorwa cy'abarwanyi batari bagifite icyerekezo bari muri Uganda. Ni naho muri Uganda nyine birumvikana M23 yatangiriye ngo gushaka abarwanyi benshi kuva muri 2021. Ubwo rero iki kigo cya gisirikare cya Bihanga giherereye hafi ya Kampala ngo cyabaye isoko nyamukuru y'abinjijwe muri uwo mutwe. Noneho raporo ikavuga ko ngo iki gikorwa cyabayeho hafi y'ubufatanye bw'ubutegetsi bwa Uganda. Nanone kandi ubushyamirane hagati y'u Rwanda na Uganda bwagize uruhare mu gutuma u Rwanda rwongera gufasha M23 mu mwaka ngo wa 2021. U Rwanda ngo rwari rufite impungenge ku bikorwa bya gisirikare bya Uganda muri turi ngo n'imishinga yo kubaka imihanda hafi y'umupaka ngo byashoboraga gutuma Uganda ikoresha ubutaka bwa Kongo mu guhungabanya umutekano warwo. Hanyuma rero hari kandi ngo amakuru avuga ko abasirikare ba Uganda UPDF bagize uruhare mu guhugura abarwanyi ba M23 mu kigo cya Canzu muri Kongo bafatanyije n'abasirikare b'u Rwanda. Iyi raporo kandi ntiyasobanuye neza ubwumvikane buri hagati ya Kampala na M23 cyangwa se niba ubufasha ari gahunda ya leta ya Uganda cyangwa ibikorwa byakozwe n'abantu ku giti cyabo mu gisirikare. Nibyo ngibyo rero bikubiye muri raporo. Uganda yashinjwe gufasha M23 yo n'u Rwanda, ariko noneho iyi raporo yo ije ibihuhura ishimangira ko Uganda yari biri inyuma kuva kera na kare. Hanyuma reka twigarukire ku kibuga cy'imirwano aho nanone ibintu bikomeje kurushaho gukara. Reka tubanze turebera hamwe ibikubiye mu by'ukuri muri aya makuru asa n'ayanditse.
ndetse biravuga ko Tshisekedi rwose ngashaka gukora buri kimwe kugira ngo yisubize ibice bigiye bitandukanye. Aka kanya turavuga umujyi wa Uvira, bivugwa neza ko uri mu byifuzo bya M23, ariko bikaba bizagorana cyane ko uyu mutwe wakwisubiza uyu mujyi wa Uvira. Hanyuma uko iyi Uvira yafashwe, murabizi urugamba abarundi barwanye muri intambara birumvikane muri Kivu y'Amajyepfo, Predo Rusizi hafi ya yose bagiye batsindwa uruhenu ndetse bamwe barwariha hamuka. Byarangiye Uvira ifashwe rero, ni Uvira Burundi bwari bwarakaniye ngo buyirinde mu rwego rwo kurinda Bujumbura icyago cyaturuka mu burasirazuba bwa Kongo, ariko birangira n'ubu M23 ifashe ibice bitandukanye. Abahunga barahunga, abapfa barapfa. Hari n'impunzi bivugwa ko Kinshasa na Bujumbura amaze iminsi baganira kwicyurwa ryazo. Aka kanya ntibiratangazwa niba hari imyanzuro yaba ari myiza kuri izo mpunzi. N'amaginga ya ibiganiro birakomeje. Ifatwa ry'umujyi wa Uvira rero ku itariki ya 10 Ukuboza umwaka ushize, uyu mutwe wa M23 ufata uyu mujyi ryahise rivana mu ntambara ingabo z'u Burundi zoherejwe gufasha ingabo za Kongo, bituma bahita cyangwa se hahita haba impinduka zikomeye mu za gisirikare. Muri ayo makimbirane nk'uko raporo yashyizwe hagaragara muri Mata 2023 n'itsinda ry'ubushakashatsi kuri Kongo CRG n'ikigo cy'ubufatanye mpuzamahanga CIC muri kaminuza New York muri Amerika, ngo abasirikare bari hagati y'ibihumbi 12 ndetse n'ibihumbi 15 mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi bari boherejwe ku rugamba mu burasirazuba bwa Kongo kurwanya ihuriro AFC M23. Ifatwa rya Uvira rero, umujyi uhana imbibi n'u Burundi uherereye ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika, ngo byatumye abo basirikare batabasha kongera kugera ku murongo w'imbere w'urugamba ndetse no mu birindiro byabo. Iyi raporo ivuga ko uruhare rw'u Burundi muri ayo makimbirane ruturuka ku guhangana mu buryo butaziguye n'u Rwanda. Burundi bwari busanzwe ku rwego rwo hasi bujya muri Kivu y'Amajyepfo kurwanya Red Tabara, umutwe w'inyeshyamba z'Abarundi bashinja u Rwanda gufasha, watumye rero ku rundi ruhande ku ruhande rumwe Bujumbura ishyira hamwe byimazeyo cyangwa se byuzuye na Kinshasa mu kurwanya M23. Ifatwa rya Uvira kandi ryateje amakimbirane akomeye cyane mu ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi ubwaryo. Hadutse imirwano hagati y'inyeshyamba za Wazalendo zashyizwe hamwe na guverinoma ya Kongo ngo zifashe FARDC kurwanya M23, ndetse rimwe na rimwe haba gukozanyo hagati y'izi nyeshyamba n'ingabo za leta ubwazo. Abarwanyi ba Wazalendo bashinjaga abasirikare ba leta nabo bashyigikiye guhunga urugamba. Ku itariki 15 Ukuboza 2025 umuhuzabikorwa wa AFC M23 Colonel Nanga yaje gutangaza ko M23 yavuye mu mujyi wa Uvira nk'igikorwa cyo kubaka icyizere bisabwe n'abunzi b'Abanyamerika. Nyuma yo kuhava rero ku itariki 18 Mutarama nibwo ingabo za Kongo zatangaje ko zongeye kwigarura umujyi wa Uvira, ndetse ingabo z'u Burundi nazo zibasha kongera gusubirayo, ndetse na coalition kakanya nibo bari kugenzura. Twabwiye ko hageze na polisi hariya, polisi y'igisirikare cya Kongo, murambo ya polisi ya guverinoma ya Kinshasa. Aka kanya igipolisi cya Kongo kiri kugenzura umutekano hariya mu mujyi wa Uvira. Hanyuma rero ifatwa rya Uvira kandi ryaje kugira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'u Burundi, kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo mufatanyabikorwa mukuru usigaye w'u Burundi mu bucuruzi, nyuma y'uko bafunze imipaka yabwo n'u Rwanda. Hanyuma ejo bundi twababwiye ibintu byabereye hariya Bujumbura mu Burundi. Ubwo tuvuze ku Burundi, ejo bundi twababwiye ibintu byabereye i Bujumbura mu Burundi muri Kambase. Ubutegetsi bw'u Burundi rero buvuga ko iturika ryabereye muri kiriya kigo cya gisirikare cya Kambase kiri imusanga mujyi wa Bujumbura ari impanuka y'amashanyarazi biteza urujijo. Habaho rero kwibaza byinshi, ese niki cyateye uyu muriro? Byabaye mu ijoro rya tariki 31 Werurwe rishyira ku ya mbere Mata, twari twabigarutseho. Byateje akaga ku baturage ba Bujumbura, hari abapfuye bivugwa ko bagera ku barenga 5. Byateje akaga gakomeye. Makuru yacu ari imbere, wenda turaza kurebera hamwe uburyo imvugo zikomeje kugenda zihinduka, ndetse n'ibikekwa ko byaba byihishe inyuma ya yuriya muriro biri kugenda bihishurwa. Impamvu zatangajwe na guverinoma Kinshasa binyuze mu guverinoma y'u Burundi binyuze mu muvugizi wa gisirikare ariwe umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza, ndetse na General Neva perezida w'igihugu cy'u Burundi. Hakomeje kubaho urujijo mu byatangajwe nabo kuko baranyuranyije.
hanyuma turebere hamwe. Hari imvugo ya mbere yaje igaragaza ko ngo ni impanuka ya tekinike, ariko ibyo byose biracyashidikanywaho. Ni impamvu zo gushidikanya, ndabwira ubuhamya n'ibyongera urujijo rero biri kugenda bikusanywa babwiye ku itumanaho rya leta y'u Burundi, ndetse n'icyizere cy'abaturage cyayoyotse nyuma y'ibyabaye n'ingaruka zirenze iri turika. Turaza kuba tuzigarukaho byose, tubabwire akantu ku kandi. Hanyuma reka mbabwire ko ntabwo ibintu byoroshye naka na gato. Ibintu birasa nkaho rwose biri kugenda birushaho ahubwo kongera umurego mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Reka maze mbabwire ibyatangajwe n'umurundi umwe mu bakomeye cyane yitwa Gaston Sindimwo, wabaye vice perezida w'u Burundi muri 2015 kugeza muri 2020. urumva ko imyaka 5 yose yayimaze ari vice perezida. Atangaza ko rwose ashingiye ku makuru afite ngo nta ngabo z'u Rwanda RDF ziri mu burasirazuba bwa Congo. Mu kiganiro cyatambutse ku muyoboro wa YouTube wa African TV, Gaston Sindimwo yabashijwe niba byashoboka ko ingabo z'u Rwanda ziva muri Congo. Asubiza agira ati kugeza no munsi ntabyo ndabona ko RDF iri muri Congo. Sindimwo atangaza ko adashobora kwemeza ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo ashingiye kuri raporo zitandukanye, mu gihe ntabyo yabonye byerekana ko mu by'ukuri ibizikubiyemo ari ukuri. Ati njyewe sindi umucamanza, nta perereza nabikozeho, njyewe mvuga ibyo nkoreye ubushesenguzi, ibyo nabonye. Sindimwo agasobanura ko kandi kuba raporo yaratangajwe n'urwego rushamikiye ku muryango w'abibumbye bitaba bivuze ko ibikubiyemo byose biba ari ukuri, kuko uyu muryango nta kindi umaze keretse gutera impundu. Hanyuma rero kandi leta y'u Rwanda imaze igihe kinini isobanura ko itigeze yohereza ingabo muri Congo, ahubwo ko icyo yakoze ari ugushyiraho ingamba z'ubwirinzi ku mupaka warwo mu rwego rwo gukumira ibitero byashaka cyangwa se byatera cyangwa se byagabwa by'abashaka guhungabanya umutekano w'abanyarwanda. Umunyepolitike rero nawe yabashwishwibirije arabwira ati nge ntacyo mbiziho, nta perereza mfite, nta makuru mfite nakoze. Atangaza ko kandi abona ko ingamba z'ubwirinzi ari intwaro zipfubya ibisasu zaba zarishyizwe ku mupaka w'u Rwanda, bitandukanye n'ibivugwa ko ari abasirikare bohejwe ku butaka bwa Congo. Anavuga ko niba hari abasirikare b'u Rwanda bari muri Congo, koko ingabo za Congo zakabaye zifata bamwe muri bo zikaberekana nk'ibimenyetso bishimangira ko ibirego byabo bifite ishingiro cyangwa se bishingiye ku makuru y'impamo. Uyu rero ni Gaston Sindimwo watangaje ko ngo nta kimwereka ko RDF iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Sinzi niba ari bukire guverinoma y'u Burundi. Araje arayibazwa ibintu atangaje. Ibice byose M23 ifite, ndagira ngo mu cakarongo kuri iyo ngingo, ibice byose M23 ifite, Tshisekedi yatangaje nta soni nta bwoba nta gishika ko rwose ibyo bice agomba kugira gute kubyigarurira. Aravuga ati ngomba kubifata. Tshisekedi Chilombo yatangaje ko mu gihe cya vuba azisubiza ibice byo mu burasirazuba bwa Congo ingabo ze zirukanwemo n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Uyu mugabo yatanze iryo sezerano ku cyumweru tariki 5 Mata ubwo yarayoboye ibirori byo kwakira ikipe y'igihugu iherutse kubona itike cyo kuzakina igikombe cy'isi cya 2026. Rero kikazabera mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique. Ni ibirori Tshisekedi yahereyemo abakinnyi ba Leopard, imodoka nshya ziganjemo zo mu bwoko bwa Land Cruiser, inzu nziza ndetse n'andi mashimwe nyuma yo gufasha Congo gusubira mu gikombe cy'isi yaherukagamo mu myaka 52 ishize. Tshisekedi rero mu ijambo yavuze yashimiye ikipe y'igihugu cye, umutoza wayo Sebastien Desabre ndetse na Captain Chancel Bemba kubwishema bahesheje Congo. Avuga ko mu mukino wa mbere w'igikombe cy'isi Congo izahuriramo na Portugal nta mpamvu yo kugira ubwoba, kuko abakinnyi ba Portugal n'abakinnyi nkamwe ndetse mwirirwa mucakirana mu bibuga ngo by'Iburayi n'ahandi. Ati ikindi mufite ubushobozi bwo gutsinda uwo ari we wese muhanganye. Perezida Tshisekedi yasabye abakinnyi ba Leopard kuzahesha ishema Congo biciye mu kwitwara neza mu
igikombe cy'isi. Ati ntabwo tubasabye kuzazana igikombe cy'isi, ariko se mana yanjye mubikoze mbega ukuntu byaba ari byiza, ibyo byaba birenze kuduha impano. Uyu mukuru w'igihugu kandi yabwiye abakinnyi ko rwose ibyishimo batanze mu binageze ku batuye ibice byo mu burasirazuba bwa Kongo bimaze igihe byigenzurwa na M23, atanga isezerano ry'uko agomba kubyisubiza vuba cyane rwose. Ati rwose mwarakoze kubwo ati mwarakoze kugeza amaginga ya kubwo kugeza amaginga ya, by'umwihariko ku bavandimwe bacu bo mu burasirazuba bwa Kongo, mwongeye kuremera icyizere ku bw'igitike mwabonye amashusho. Ati mwabonye amashusho, birashoboka ko hari ibyishimo muri kiriya gice uyu munsi kiri mu maboko y'umwanzi, ariko tuzakisubiza vuba cyane tubikesha uwo mwete, iryo shyaka n'izo mbaraga. Ibice Kizega dashaka gufata nyabuneka ntimubiseka, ariko ni ibi ngibi mbabwira. Harimo umujyi wa Bukavu, Goma, Masisi, Sake na Bunagana, imaze hafi imyaka 4 igenzurwa na M23. Tshisekedi rero icyizere ni cyose, ndetse ngo ntabwo kizaraza amasinde ngazigarurira ibyo bice byose nkubwiye haruguru, ko kandi nta kizamukoma mu nkokora. Ni mu gihe kandi hateganyijwe mu by'ukuri ibiganiro hagati y'impande zihanganye mu burasirazuba bwa Kongo ndetse na guverinoma ya Kinshasa. Intumwa za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo tumaze iminsi ngira ngo tubabwira ko idoha birasa nkaho byacumbagiye, biri kugenda bigura intege. Hifujwe rero ibindi byicaro cyangwa se ikindi cyumba cyaganirwamo ibijyanye n'icyazana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Aka kanya rero i Geneve mu Suisse niho kwerekeza amaso, kuko amakuru aturukayo aravuga ko haraza kubera icyiciro gishya, ndetse rwose mu Busuwisi ejo bundi kuwa mbere tariki 16 Mata nibwo hazaba ibiganiro bya Doha, ariko bizabera i Geneve. Ni icyiciro gishya cy'ibyo biganiro cyateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar, ndetse byitezwe ko rwose ziriya mpande zombi ziyemeje gushyira iherezo ku makimbirane y'uburasirazuba bwa Kongo, ngo zigomba kubikurikiranira hafi. Amakuru avuga ko biriya biganiro byari bimaze igihe bibera i Doha muri Qatar, byimiriwe by'agateganyo kubera intambara ikomeje kubera hariya mu burasirazuba bwo hagati. AFC M23 na Kinshasa bagiye guhurira mu Busuwisi mu gihe amasezerano ya Doha yashyizweho umukono ku 15 Ugushyingo 2025 hagati y'impande zombi atashoboye kugera ku musaruro wifuzwaga, kuko mu ngingo zigera ku 8 ziyakubiyemo, ebyiri zonyine arizo zashyizwe mu bikorwa. Ni ingingo zirimo uburyo bwo kugenzura gahenge n'uburyo bwo kuhererekanya imfungwa. Ibibazo by'ingenzi birimo ejo hazaza ha M23, gucyura impunzi ndetse n'ubutabera ku byaha byakozwe ntibyigize bibonerwa ibisubizo. Ni mu gihe ayo masezerano kandi yasaba M23 na Kinshasa gutanga gahenge, kugeza ubu nako kabaye inkuru ntikarabasha kubahirizwa. Nk'ubwo ngubwo kuva ku itariki ya 1 Ukuboza umwaka wa 2025, M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta bahuriye mu mirwano yabereye muri teritwari ya Mwenga ndetse no mu mujyi wa Uvira. Ku ya 10 Ukuboza Uvira yarafashwe ifatwa na M23 nyuma y'iminsi mike yasinywe amasezerano ya Washington. Hejuru y'ibyo M23 na Kinshasa bahuriye mu nama imwe yonyine muri eshatu zari ziteganyijwe mu rwego rwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge. Ibiganiro byo mu Busuwisi rero birakurikira inama y'inyabutatu yabaye hagati tariki 17 na 18 Werurwe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Kongo ndetse n'u Rwanda. Birumvikana muri iyo nama yabereye Washington, izo mpande zemeranyije gufata ingamba zigamije kugabanya amakimbirane. Kugeza ubu rero mu byo AFC M23 isaba Kinshasa harimo kuvugurura itegeko nshinga, hagashyirwaho uburyo bwa za leta ku buryo rwose Kivu zombi zahinduka zimwe muri leta zigize Kongo. Ikindi, ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi Felix Antoine bukavaho, ni ubusabe Kinshasa ifata nk'ubudafite ishingiro. Tshisekedi byose aba yabisuzuguye avuga ati ntacyo mbibonamo kabisa, ati nta cyizere mbiha, ati ntabwo ari ibintu by'ukuri byo kunshira ishati. Hanyuma ikindi twakomozaho, Kinshasa na Brazzaville
Congo Kinshasa ndetse na Congo Brazzaville. Aka kanya bikuvuga ko bemeje cyangwa se biyemeje gukomeza ubufatanye mu bya gisirikare ngo Repubulika Demokarasi ya Congo, ubwo ni Congo Kinshasa ngo ndetse na Congo Brazzaville byemeje gushimangira ubufatanye mu by'umutekano binyuze mu biganiro byabaye hagati y'abaminisitiri b'ingabo z'ibihugu byombi hagamijwe gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare no gukemura ibibazo rusange by'umutekano. Ibi ni bimwe mu bintu nyamukuru byavuye mu ruzinduko rwa minisitiri w'ingabo wa Congo yitwa Charles Richard Monjo ni Congo Brazzaville, nyuma y'ibiganiro yagiranye na mugenzi we wa Congo Guy Kabombo Mwandi ya Vita biri ku rwego rwo kurushaho kwegeranya hagati y'ibi bihugu byombi bituranye nyuma y'akarasisi ka gisirikare kateguwe ku rwego rwo kumuha icyubahiro ku ya wa gatandatu tariki 4 Mata. Abayobozi bombi bahuye imbona nkubone bonyine kugira ngo baganire ku bufatanye bya gisirikare hagati y'ibihugu byombi. Hakurikiyeho inama yagutse irimo n'inzobere mu bya gisirikare za Repubulika Demokarasi ya Congo ndetse na Congo Brazzaville. Hanyuma aka kanya haravugwa inkuru njye nakwita inkuru nziza ivuga ko Repubulika Demokarasi ya Congo yatangaje ko izakira by'agateganyo abimukira birukanywe mu masezerano yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko nk'uko byatangajwe na guverinoma ku cyumweru yongera ko Washington izishyura amafaranga azabagendaho kandi ko nta gahunda yo kubatuza burundu iteganyijwe. Minisiteri itangazamakuru ivuga ko Kinshasa izakomeza kugenzura byuzuye abinjira mu gihe bazahamara. Igihe bazahamara nacyo kizarebwaho no kugenzura kubambura uruhushya rwo kubaha by'agateganyo, kuhaba by'agateganyo ndetse n'ibindi nk'uko amategeko abiteganya avuga. Ni itangazo ryashyizweho ahagaragara rigira riti igihugu cyaranzwe cyane n'ibikorwa by'ubutabazi kandi kimaze kwakira ku butaka bwacyo abaturage b'ibihugu bitandukanye. Repubulika Demokarasi ya Congo ikomeje kugendera ku ndangagaciro zo kwakira neza abantu n'inshingano zisangiwe n'ibindi bihugu. Minisiteri ivuga ko rwose hari ahantu hateganyijwe mu murwa mukuru wa Kinshasa hazakirirwa abimukira mu gihe dosiye zabo zakurikiranwa kandi hacungirwa n'umutekano. Ubwo rero Repubulika Demokarasi ya Congo yiyongere ku bindi bihugu byemeye kwakira by'agateganyo abimukira birukanywe muri Amerika birimo Rwanda na Uganda iherutse kwakira icyiciro cya mbere cyabo. Hanyuma reka turebera hamwe n'andi makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, hanze ya Afurika. Reka twambuke hakurya y'inyanja ngari babwire ko Irani yongeye gusubira mu kiryo niko navuga. Leta ya Irani yemeje ko hari umuyobozi w'urwego rushinzwe ubutasi mu ngabo za Revolutionary Guard ni Major General Majid Kademi. Uyu ngo yiciwe mu gitero cyo ku ya 6 Mata ku munsi w'ejo rwose ngo yishwe. Uyu Majid Kademi yari umuyobozi w'urwego rushinzwe ubutasi mu ngabo za Revolutionary Guard. Itangazo ryemeza urupfu rwa Major General Kademi ryashyizwe hanze n'uru rwego ryavuze ko rero yishwe n'igitero cy'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'iza Israel. Kademi yagiye muri uyu mwanya asimbuye Mohammad Kazemi nawe wishwe n'ibitero bya Israel ku 15 Kamena mu mirwano y'iminsi 12 yari maze iminsi ihanganishije ibi bihugu. Muri Gashyantare 2026 nyuma y'imyigaragambyo ikomeye yabaye muri iki gihugu, Kademi yumvikanye ashinja Perezida wa Amerika Donald Trump kugira uruhare mu gutuma iyo myigaragambyo iba. Kademi avuga ko muri ibyo cyangwa se muri icyo gihe cy'iyo myigaragambyo hari abanyamahanga barenga 100 barimo n'abakorana na Israel bagize uruhare mu gutuma igira ubukana. Hanyuma Trump yagaragaje ko ibikomoka kuri peteroli byahenze, ariko Trump arashaka gushimuta peteroli ya Iran. Aravuga ati rwose ngomba kwishimuta ikabiyange. Ni Trump byaje nakekwaga ko agize ate arembye, ariko yagaragaye ari mu rutaraga, agaragara mu ruhame. Perezida Trump rero yongeye kugaragara mu ruhame nyuma y'uko hari hamaze iminsi hari amakuru avuga ko arembye cyane ameze n'abashobora no gupfa. TMZ yanditse ko ku cyumweru Donald Trump yagaragaye bwa mbere mu ruhame ubwo yerekezaga mu biro bye
hariya bya White House, aho yari yiriwe ku kibuga cy'indege cya golf kiri ahitwa Virginia. Ibyi rero byaciye ibihuha byari bimaze iminsi bivuga ko Trump arembye. Amakuru y'uburwayi bwa Trump yatangiye gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mu mpera z'icyumweru gishize, yavugaga ko rero arwariye mu bitaro bya Walter Reed Medical Center ni mu gace ka Bethesda, ariko aka kanya nagira nkubwire ko Trump ameze neza, Trump ni muzima, Trump ubuzima bwe rwose bumeze neza, akazi ari kugakora ndetse ngo intambara arakomeza kugenda azirwana. Reka nsoreze kuri amakuru ari guturuka muri White House. Ahangaha muri White House biravugwa neza ko ngo humvikanye amasasu menshi. The Secret Services ishinzwe kurinda umutekano w'abayobozi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangije iperereza nyuma y'urusaku rw'amasasu rwumvikanye hafi y'ibiro bya Perezida White House ku itariki 5 z'uku kwezi. Mu gitondo cyo ku cyumweru rero tariki 5 Mata ahagana saa 10 nibwo humvikanye urusaku rw'amasasu hafi ya White House. Hanyuma Secret Services yahise itangira ishakishiriza hafi ya yahise itangira gushakisha nyine hafi ya Lafayette Park ituranye n'ibiro bya Perezida kugira ngo batahure warashe niba koko ariho yihishe. Yitwa Anthony Guglielmi, umuvugizi wa Secret Service, abinyujije kuri X avuga ko ibi bikimara kuba bahise bafunga imihanda yose iri hafi ya Presidency, gusa ubu yongeye kuba nyabagendwa. Secret Services zivuga ko nta muntu wasanzwe muri iyi parike nyuma yo kuyigenzura. Iki gitero rero mu by'ukuri ntawe cyakomerekeje nk'uko amakuru abivuga. Iperereza rero cyakomeje ngo harebwe niba nta kinyabiziga cyakoreshejwe ndetse no gushakisha ukekwa. Hanyuma ibi bibaye igihe ibi byabaga Trump yari i Washington DC, ndetse Secret Service ivuga ko akazi muri White House gakomeje nk'ibisanzwe ariko umutekano ukaba wakajijwe. Ibi rero byatumye Trump impera z'icyumweru zimara mu murwa mukuru, aho kujya mu rugo rwe ahitwa Mar-a-Lago muri Florida, aho akunze kuba mu minsi itari y'imibyizi. Reka mbashimire cyane ko natwe rero muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 7 Mata 2026. Reka mu by'ukuri mbifurize gutangira cyiza cyangwa se kugira icyumweru cyiza, dore ko turi mu ntangiriro z'icyumweru, ariko turi mu cyumweru cyo kwibuka. Hatangijwe icyumweru cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Twibuke twiyubaka ariko tunirinda ingengabitekerezo ya Jenoside n'icyatera Jenoside ukundi mu Rwanda. Ubwo rero reka mbanze bagenera ubutumwa umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Bitsiyeri yavuze ko ibyaha by'ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'ibifitanye isano nayo byiyongereye mu mwaka wa 2025 bigera kuri 483 bivuye kuri 454 muri 2024. Murangira avuga ko umubare munini w'ibyaha by'ingengabitekerezo ya Jenoside n'ibifitanye isano nayo bigaragara mu minsi 100 yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Avuga ko byavuye ku 191 bigera kuri ubwo byari 2024 bijya kuri 207 muri 2025. Twibuke twiyubaka.